tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Alpha TVN Rwanda. Reka nizere yuko mumeze neza cyane, mukomeje kugenda mugira ibihe byiza, ibihe birangwamo n'akabeho ariko n'izuba ridahwema kugenda risusurutsa abantu. Ubwo reka mbabwire ngo turi kumwe namwe, turi kubana namwe kuri iyi televiziyo. Nizera yuko rero bari hirya no hino bakomeje kugenda babana natwe muri izi gahunda. Ni cyo gihe ngo tubagezeho ibi byegeranyo tuba twabakoreye kandi bituma musesengukirwa na buri kimwe cyose. Njyewe ndi Alpha Niyibigira, reka mbaye ikaze abari mu mujyi wa Kigali, abari mu karere ka Kicukiro, akarere ka Nyarugenge, akarere ka Gasabo, tubagiye abari mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba. Mwese tubifurije kugubwa neza cyane. Abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, yaba muri East Africa aho rutererwa inkingi, ndetse n'abari hirya no hino ku mugabane wa Afurika tutibagiwe, ndetse n'ibwota amasimbi ku mugabane Burayi n'ahandi mu yindi migabane yose ibasha kuba igenda kurikirana iyi televiziyo ya Alpha TVN Rwanda. Nizere ko mumeze neza cyane. Njyewe ndi Alpha Niyibigira, ndi umunyamakuru wa televiziyo ya Alpha TVN Rwanda. Nyuma yuko twagiye twumva hirya no hino, twumva abanyemari bakomeye, abashoramari, abaherwe bakomeye bagiye bubaka amazina, mwagiye mwumva aba Bill Gates, mwagiye mwumva abantu benshi bagiye bubaka izina ku mafaranga bagiye batunga. Ahangaha rero nk'uko bimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, byandikwa cyane cyane by'amakuru Igihe, ndetse n'ahandi hirya no hino mu bitangazamakuru ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo n'ahandi bagiye babivuga yuko hari abatunze miliyoni y'amadolari mu Rwanda bageze ku 1000 bose. Ari nako kandi yufashe miliyoni y'amadolari y'Itabumba ya Leta Zunze Amerika, bitawumbamo miliyari y'u Rwanda yose. Ntabwo byoroshye kuyitunga miliyari, ni imyaka myinshi umuntu ashaka gukora ataragera kuri izi miliyari. Nyamara ariko uyu munsi hari abagabo bakoze, hari abagore bakoze, hari abagiye bagaragaza imitungo. Nujya no kureba urasanga uru rutonde ruriho abagabo bamaze imyaka itari mike bakora ishoramari, nyamara hari abuzi n'abo utaruzi. Gusa ndakubwira yuko abo bose bajya bikora rero ku buryo nawe wabasha kubimenya. Reka rero nkubwire ngo ni Alpha TVN Rwanda, naho njye ndi Alpha Niyibigira. Ni ikiganiro inkuge yigenza, tunyuze mu buryo bwo gusesengura tunareba uko bihagaze. Nk'uko inkuge yigenza musanzwe muzi neza yuko ari ikiganiro gicamo ibyegeranyo ndetse n'ubusesenguzi butandukanye. Mu myaka 10 iri imbere, abantu bafite umutungo ubarirwa muri miliyoni y'amadolari, kuvuga asaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, baziyongeraho ku kigero cya 42% muri Afurika. Mu Rwanda rero ho ujya gusanga abaziyongeraho ku kigero cya 60%. Bigaragara yuko hari abantu bazaba barimo bakora cyane, aho rero nakubwira yuko aho bazabarirwa ko bageze ku 1000 bose. Abatunze nibura miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, n'abantu babiri uzasangamo muri iki gihugu. Nta numwe utunze miliyari y'amadolari mu Rwanda uretse miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika aho mu minsi iri imbere gutunga miliyoni y'amadolari bizaba ari ibintu bisanzwe cyane. Nicyo kimwe rero no mu birwa bya Ile Maurice no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo bose nabo rero bari muri uwo mujyo. Raporo yakozwe n'ikigo gikora isesengura mu bijyanye n'ishoramari cya Henry's and Partners cyagaragaje ko kuva mu mwaka wa 2012 u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibirwa bya Ile Maurice
wongeyeho ndetse n'Ubugande hamwe na Seychelles byagize umubare munini w'abantu batunze miliyoni y'amadolari. Umva ko rero ni ibihugu byagiye bivugwaho cyane. Mu gihe kandi Namibia na Zambia, Seychelles na Maroc byitezwe ko ngo bizagira benshi mu myaka 10 iri imbere. Ibi bihugu rero bizatuma umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika ugera ku bihumbi 195 mu mwaka wa 2032. Mu gihe kandi ibirwa bya Ile Maurice byazamuye umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari ku kigero cya 69%. Ubu harabarurwa abantu 4,900, mu gihe Seychelles yo bazamutse ku kigero cya 54%, aho bageze kuri 400 bose. Mu gihe muri Uganda bazamutse ku kigero cya 45%, bagera ku 1,500, mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazamutseho cyane 35%, bakagera kuri 600. Mu bihugu bya Afurika bifite abantu benshi batunze miliyoni y'amadolari harimo Afurika y'Epfo, harimo Misiri, harimo Nigeria, ndetse aho usanga nka Afurika y'Epfo abo bifite abafite izi miliyoni nyinshi bagera ku bihumbi 37,800 baba mu mijyi irimo Johannesburg ndetse na Cape Town tutibagiwe na Durban. Bose umva ko rero bafite amafaranga ahambaye. Harimo kandi bimwe mu bintu wavuga nka Nigeria, nicyo gihugu kibamo umuntu ukize cyane muri Afurika, ariwo bita Aliko Dangote. Uyu abarirwa mu mutungo wa miliyari 13 ndetse n'ibihumbi 500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo urumva ko ni miliyari 13 ndetse mu mbabare na miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ari ibihumbi gusa. Mu minsi ishize umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari muri Nigeria wagabanutseho 30%. Icyo gihugu rero cyagize igabanuka riri hejuru cyane kurusha ibindi bihugu byose biri hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Reka tugaruke hano mu Rwanda turebe abakire, aba batunzi batunze hafi ibya mirenge ku Ntenyo, cyangwa benda kugera ku bya mirenge ku Ntenyo. Aho mu mwaka wa 2022 mu Rwanda hari abantu 30 batunze nibura miliyoni 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuvuga miliyari zisaga 10 z'amafaranga y'u Rwanda kuzamura. Ubu rero u Rwanda rwari urwa 17 muri Afurika mu kugira abakire benshi batunze guhera kuri miliyoni 1 y'amadolari, ni ukuvuga miliyari irenga 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Umutungo bwite rero w'abantu baba mu Rwanda, ni ukuvuga ubaze imitungo itimukanwa, ukabara imigabane n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bakora, byose bikabarirwa muri za miliyari 11 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe kandi ayo mafaranga atarimo igikorwa icyo ari cyo cyose gifitanye isano na leta. Nubwo bimeze rero bityo, biragoye kumenya ngo ni bande, kuko imibereho y'Abanyarwanda ijyanye n'umuco wabo ituma abantu batigaragaza nk'abatunze ibya mirenge, ku buryo n'ufite agatubutse udashobora kumenya uko abayeho. Si mu Rwanda gusa rero, n'ahandi hirya no hino ku isi nta gihugu na kimwe mu Burayi gifite umubare munini w'abakire batunze miliyari mu madolari nk'Ubudage. Gusa nubwo bimeze bityo, abazwi n'abavugwa cyane basanga nyine rimwe na rimwe baba ari bake cyane. Ni gake rero bavugwa mu itangazamakuru cyangwa se baba bibereyeho mu buzima bwabo buciriritse. Abenshi mu batunze anatubutse mu Rwanda rwose bakora ubushakashatsi mu bijyanye n'ubwubatsi, kuko ari urwego rutera imbere amanywa n'ijoro hano mu Rwanda. Umunsi ku wundi abangaba baba bagenda bazamura urwego. Abandi bagaragara ari abafite inganda, cyane cyane izikora ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Hakabamo ndetse n'abagenda baranguza ibicuruzwa bakuye hanze y'igihugu, mu gihe hari n'abashoye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro.
amafaranga rero menshi igihugu cyinjiza ava mu bigendanye n'icyayi n'ikawa, ariko abashoye muri uru rwego si benshi. Umwe mu bashoramari ubarizwa muri iyi ngeri y'icyayi n'ibindi witwa Gatera Egide. Gatera Egide yashinze Rwanda Mountain Tea ndetse anafite Prime Insurance nk'umunyamigabane mukuru. Ni nawe kandi nyiri sosiyete zicuruza ibikomoka kuri lisansi n'ubwikorezi bw'imizigo ndetse n'ibindi bitandukanye, akagira amasitasiyo atandukanye acuruza lisansi arimo SP Rwanda ndetse na Petrocom. Gatera Egide muramuzi, benshi abazi hariya mu bice bya za Kagugu neza ku isantere, hepfo yaho muzabona igipangu kinini. Uyu mugabo arazwi kandi aravugwa cyane, bamwita Gatera. Bamwe bavuga yuko ari umukire uhambaye, rero yaje muri aba ngaba bagiye bashora imari bakatunga miliyari yose hano mu Rwanda. Hari abandi bafite ibikorwa bizwi cyane bizwi hano mu Rwanda, barimo witwa Albert Nsengiyumva. Uyu Albert Nsengiyumva azwi ku cyitwa Albert Supply Limited. Uyu yashoye imari mu bwubatsi ndetse anafite inyubako mu bice bitandukanye bya Kigali n'irindi shoramari mu bucuruzi bw'ibijyanye n'imyenda. Rero uyu nawe akomeye cyane. Mu bandi bavugwa cyane ni abafite ibikorwa byinjiza agatubutse mu Rwanda. Haza Munyemari Ruterana Edouard. Uyu Ruterana Edouard afite imiturirwa mu mujyi rwagati wa Kigali ikorerwamo ubucuruzi no mu bice nka za Kacyiru, Muhima, mu Kiyovu ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Ni nawe rero nyiri iriya nyubako yo ku Muhima yitwa Sofaru icuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Akaba rero hari n'abandi bashoramari bishyize hamwe bakubaka inyubako zirimo Shike ndetse na Mike. Uyu nawe rero ari muri abo ngabo. Rero mu bandi bivugwa ko ngo batunze agatubutse harimo uwitwa Bafakurera Robert, yahoze ayobora PSF Rwanda. Bivugwa ko afite imitungo myinshi n'ishoramari mu mahoteli nk'Ubumwe Grand Hotel na Highland Hotel, ndetse ari no mu baguze yahoze ari UTC. Rero uyu nawe afite ndetse na sosiyete y'ubucuruzi yitwa Roba Group igemura mu Rwanda amakamyo yitwa FAU, ndetse inabarizwamo uruganda rukora ibikoresho by'isuku bya Clear. Avuga kandi ko ngo muri ndi shoramari akoreramo ririmo nk'isoko ryo mu mujyi wa Kigali rwagati n'ahandi. Ririya soko bavuga ko rero ryaba naryo ari ry'uyu mugabo. Abandi bivugwa ko ari abantu batunze agatubutse mu Rwanda harimo nka Yusufu Mudaheranwa. Uyu ufite ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, yanashoye no mu bijyanye no gutwara ibintu binyuze muri Gorilla Motors, ndetse anafite ikipe yitiriwe iyi Gorilla Motors ariko yo kitwa Gorilla FC. Yusufu Mudaheranwa nawe arazwi cyane, yahoze ari n'umwe mu bakunzi ikipe ya Rayon Sport ndetse n'umunyamuryango wayo mukuru, kandi arazwi arakomera cyane, n'umwe mu bakorana na Rayon Sport ibi bya hafi. Akaza rero undi mushoramari utunze izo miliyari twababwiye, namwita Jacques Rusirare. Uyu Jacques Rusirare ni umugabo w'imyaka 75 y'amavuko. Nundi nawe rero muri ba rwiyemezamirimo umaze igihe akora ishoramari. Yashoye imari akora uruganda rutunganya amarangi rwa Meki Cologne, ndetse kandi afite n'ishoramari rya Ameki Meuble. Akaba rero iri shoramari rikora ibikoresho byo mu nzu nk'intebe n'ibindi muri rusange. Agatubutse rero karimo cyane mu byo yagiye akora cyane. Abandi batunze agatubutse cyane dusanga witwa Joseph Mugisha, nawe yashinze sosiyete y'ubwubatsi ya Fair Construction, ndetse n'uwitwa Mark Rugenera. Uyu yashinze sosiyete y'ubwishingizi izwi nka Radiant. Hari kandi uwitwa Abdul Ndabubogoye. Uyu nawe ufite imiturirwa mu mujyi rwagati wa Kigali ahazwi nka Quartier Commercial n'izindi nyubako ziri Nyarutarama ndetse n'ahandi hose mu gihugu. Yashoye imari mu bijyanye n'ubwikorezi, ndetse n'umwe mu bafite amakamyo menshi atwara imizigo. Nko mu bashoye rero mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho, haza witwa Nyagahene Eugene washinze Teledis, ifite by'umwihariko mu nshingano zayo Radio 10 ndetse na TV10.
akaza ndetse n'iyo bise Cleo Hotel ku Kibuye niho ibarizwa. Rero uyu Nyagahene Eugene amaze igihe kinini cyane yinjiza agatubutse hano mu Rwanda, abantu benshi baramuzi. Aza rero undi mushoramari nawe ufite agatubutse bamwita Jean-Marie Kalima. Uyu nawe undi mushoramari bivuga ko yinjiza menshi, niwe nyiri Legacy Clinic ndetse abarizwa no mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Urumva ko nawe uyu Jean-Marie Kalima nawe ni umwe mu bagabo bakomeye cyane. Haza Sina Gerald. Uyu Sina Gerald akaba ari nawe washinze entreprise Urwibutso Nyirangarama, numwe mu bamaze igihe mu bucuruzi ndetse kandi aherutse no kwinjiza mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petroli. Uyu mugabo rero uyu Sina Gerald abazi hariya Irurindo mu majyaruguru ku bigendanye n'ubuhinzi bw'imbuto cyane cyane akoreshamo muri uruganda rwa entreprise Urwibutso ndetse n'indi binyobwa cyangwa se bimwe mu bikoreshwa mu bizwi nk'akabanga kandi ndetse n'ibindi cyerwa n'abantu abenshi barazi. Niho haruhukirwa abantu iyo bagiye mu ntara y'amajyaruguru n'uburengerazuba bageze kuri Nyirangarama, baba bageze iwabo mu rugo cyangwa se mu rugo rw'imari rwa Sina Gerard. Hari abandi bashoramari bakomeye bamwitwa Bavukiye Eugene. Uyu nawe rero nawe yakoze ishoramari mu bijyanye n'amahoteli, aho afite iyitwa Great Hotel hariya ku Kiyovu, mu Kiyovu cyangwa se Great Hotel Kiyovu, n'indi ku Cyamitsingi ndetse no mu majyaruguru y'u Rwanda ahazwi i Musanze. Afite hoteli ikomeye cyane. Rero uyu Bavukiye Eugene ni umwe mu bafite amasoko manini cyane yo kugemura ibiribwa mu nkambi zo hirya no hino mu gihugu ndetse no muri za gereza. Undi bivuga ko atunze amafaranga menshi ni Kananira Leonard. Uyu afite hoteli izwi nka Lemigo Hotel, akagira iyo bita Silverback Mall hariya ku Kicukiro. Abazi neza cyane ahahoze rugura Sonatibe, aho ngaho rero ntuzasanga inyubako nini cyane. Imbere yaho uzabona ingagi nini cyane y'igishushanyo, naho ngaho ni inzu nziza cyane iri kunyurwa n'abantu benshi bayireba ko bakabona biratangaje cyane. Akaba rero izwi nka Silverback Mall. Ni uyu mugabo bita Kananira Leonard nyiri Lemigo Hotel, nawe rero nyiri Silverback Mall iri hara ku Kicukiro. Ntabwo rero ari byo byonyine afite, gusa ko afite na station za lisanse zirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nawe abarirwa mu afite amafaranga menshi kandi akomeye. Hari undi mugabo ukomeye nawe abenshi bamuzi nka Kazungu cyangwa se Ntihanabayo Samuel. Uyu azwi nka Kazungu yashinze uruganda rwitwa Ingufu Gin Limited, abaruzi ruhereye hariya ku Ruyenzi Irunda, uzamutse gatoya wambutse Nyabarongo ukazamuka mu isantere ya Kamuhanda werekeza mu isantere ya Ruyenzi hariya Irunda mu karere ka Kamonyi. Aho niho rero uruganda rwe ruherereye, ruherereye mu mudugudu wa Rubumba. Rero bita Ntihanabayo Samuel cyangwa se Kazungu. Uyu niwe nyiri uruganda Ingufu Gin Limited, ni umwe mu bashoye imari mu bijyanye n'inganda zikora ibyo kunywa, ndetse bivuga ko ngo inzoga akora zimwinjiriza agatubutse umunsi ku wundi. Akaba rero nawe ari mu bantu bakomeye cyane kandi ku myaka itari myinshi cyane afite y'amavuko, ko uyu mugabo nta myaka 50 bamubariramo ariko agatubutse aragafite. Undi mushoramari ukomeye bamwita Bahizi Deo. Uyu we amaze igihe kinini cyane yarashoye imari mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi binyuze muri Kenkayori Beta Limited, ndetse kandi abamuzi basobanura ko ngo ari umwe mu binjiza amafaranga menshi. Ubashoye imari mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu nabo barimo abatunzi bafite izo miliyari. Bavugamo rero Twahirwa Dodo washoye imari kera muri iyi ngeri binyuze muri Atrako, nyuma yaje guhinduka RFTC. Uyu Twahirwa Dodo afite n'irindi shoramari rishamikiye ku kigo cy'ubucuruzi cyitwa Jari Investment, kibarizwamo ikigo cy'imari cyitwa Jari Microfinance. Rero uyu yaragiye nawe amenyekanwa cyane nk'umwe mu bakire bakomeye kandi afite imitungo ikomeye. Hari abandi bakomeye barimo nk'uwitwa Muneza Nila. Uyu yashoye imari mu gutwara abantu n'ibintu nawe mu binyuze muri company itwara abagenzi, abatwara abantu n'ibintu cyane mu bice byaza Nyabugogo werekeza Kicukiro. Iyi company izwi nka Royal Express.
uyu rero Munezanira uyu nawe ni umwe mu bashoramari bakomeye bagiye binjiza amafaranga atubutse. Mu gihe kandi uwitwa Bidabari Eric Rutazigwa uyu nguyu nawe suye kuba rero yaranashoye imari nawe mu bijyanye n'amahoteli, aho afite yitwa Galaxy Hotel, bivuga ko ngo afite ishoramari rindi mu zindi ngeri zitandukanye, nawe abarirwa muri abo bashoramari bafite agatubutse hano mu Rwanda. Haza kandi ntabwo ari mu bagabo gusa ndetse no mu bari n'abategarugori, harimo umubyeyi uzwi cyane nka Francine Munyaneza yashinze sosiyete yitwa Munyax Eco. Akaba rero iyi Munyax Eco icuruza ibikoresho by'ubwubatsi ndetse kandi bivuga ko ari hafi kubaka umuturirwa mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya Marriott Hotel. Undi mudamu cyangwa undi mutegarugori bamwita Mushimimana Eugenie. Uyu Mushimimana Eugenie ni undi munyemari w'umugore ufite ishoramari rinini cyane ryagutse, afite imiturirwa 3 ikorerwamo ubucuruzi mu mujyi wa Kigali, irimo nk'umuturirwa uzwi nka M&M Plaza y'amagorofa 7 iherereye yariya ku Gishushu. Ni nabo rero ari muri abo ngabo bakomeye cyane muri rusange. Urumva ko rero nawe iri zina rye rirahambaye cyane. Rero bose twababwiye hari amafoto twagiye dufata tugenda tuyashyira kuri televiziyo ya Alpha TVN Rwanda. Uragenda ubona amazina y'aba bagabo b'abashoramari, harimo uyu Gatera Egide washinze Rwanda Mountain Tea ndetse na SP Rwanda na Petrocom, izi ni sitasiyo za lisanse. Baza gusangamo tukaba Albert Nsengiyumva ari we nyiri Albert Supply, uyu nguyu uramuza kumubona aherereye inyuma ya François Kanimba, uyu nawe washoye imari mu by'ubwubatsi. Uraza kubona Yusuf Mudaheranwa, uyu nguyu ufite ibikorwa bitandukanye mu by'ubucuruzi, akaba na nyiri Gorilla FC. Uraza kandi kubona Bafakurera Robert, niwe nyiri Ubumwe Grand Hotel Rwanda Visa Ruguru ndetse na Highland Hotel, ndetse akaba ari no mu baguze iyi UTC, inyubako ya UTC. Ndetse uraza kubona witwa Jacques Rusirare, uyu niwe nyiri Ameki Colon. Uraza kumubona aho ngaha. Uraza kubona Joseph Mugisha washinze sosiyete y'ubwubatsi izwi nka Fair Construction, nawe rero uraza kumubona, akaba rero nawe ari muri aya mafoto. Haraza Marco Rugenera cyangwa se Marc Rugenera washinze sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant, uraza kwamusanga. Uraza kubona Nyagahene Eugene, uyu washinze Teledise ibarizwamo Radio 10 ndetse na TV10, aho rero afite na Cleo Hotel ku Kibuye. Uraza kubona uyu bita Sina Gerald, uyu ngo washinze Entreprise Urwibutso, anashoye imari mu buhinzi. Uraza kumubona ngo twavuze ruguru. Uraza kubona mu usangamo twa Jean Malik Karima, uyu niwe nyiri Legacy Clinic ndetse abarizwa mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uraza kumubona hari Kananira Leonard, uyu uri hagati wambaye ishati ijya gusa neza nka mauve ukuntu. Uraza kumubona niwe nyiri Lemigo Hotel, ni nawe nyiri Silverback Mall, ya nyubako twababwira ku Kicukiro neza uvuye kuri Sonatibe, ifite ingagi nini y'igishushanyo imbere yaho, ndetse ashingana za sitasiyo za lisanse ziri hano mu gihugu. Uraza kubona Bavukiye Eugene ufite hoteli mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Musanze, nawe uraza kumubona hano ari muri amafoto. Uraza kubona Kazungu nyiri Ingufu Gin cyangwa se ni Hanabayo Samuel washinze uruganda rwa Ingufu Gin Limited, nawe bivuga ko ngo ari umwe mu bahiriwe n'ishoramari ku myaka ye kandi itari myinshi cyane y'amavuko. Uraza kuhasanga Twahirwa Dodo umaze igihe mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu, watangiranye na Atraco ndetse aza kuyihindura RFTC. Uraza kuhamusanga rero muri bano twabuteguriye. Bidabari Eric Rutazigwa, uyu nawe nyir'amahoteli yitwa Galaxy Hotel cyaze n'izindi zitandukanye. Uraza kumubona ahangaha. Ababyeyi twababwiye baba n'abategarugori bamo Francine Munyaneza washinze sosiyete yitwa Munyax Eco icuruza ibikoresho by'ubwubatsi, ahanini byiganjemo ibikoresho birimo imirasire y'izuba. Nawe uramusanga muri aya mafoto. Uza no usanga mutwa Mushimimana Eugenie, nawe no umutegarugori, akaba mu bagore rero bafite ishoramari nini muri Kigali, nawe ari muri abangaba rero. Umva rero inshuti bakunzi ba
televiziyo yacu ya Alpha TVN Rwanda tubwira yuko ibi byose iyo tubivuze kugira ngo twereke yuko mu Rwanda hari abatunzi bafite amafaranga ariko batigaragaza umunsi ku wundi, nyamara ariko mu bigaragara baba bagerageje gukora cyane kugira ngo barebe ko bateza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange, bakagerageza kugira bagiteza imbere cyane. Nkatwe rero nka Alpha TVN Rwanda ndetse nanjye Alpha Nibigira twakoze iki cyegeranyo ndetse n'ubusesenguzi twashije ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bisohora iyi nkuru, ndetse kandi natwe tugerekereza ku bunararibonye n'ubushishozi twari dukoresha kugira ngo habashe kuba hagaragara ukuri cyane batunzi mwajyaga mumva amazina ko mutazi ko bageze kuri urwego ruhambaye. Reka mbwire ngo rero niba unashaka kwamamaza kuri iyi televiziyo yacu ndetse yanyu Alpha TVN Rwanda cyane cyane by'umwihariko muri iki kiganiro inkuge yigenza, navuga ngo hamagara kuri 0788 ubundi ubashe kuba wamenyekanisha ibikorwa byawe hirya no hino mu gihugu ndetse n'ahandi hose ku isi akurikirana iyi televiziyo yacu, kuko turi umunara w'ibisubizo ku bashoramari bose bashaka kunguka kandi bagatera imbere muri rusange. Ndabashimiye rero, nge nari Alpha Nibigira, tuzasubira ubutaha tubagezaho ibindi biganiro bifite akamaro kuri mwebwe kandi bibungura ubumenyi.